Ар ким өзүнө жараша таба. Ошон үчүн өзүбүздү оңдойлу. Пайгамбарыбыз айткан, эсиңиздерде болсун туугандар. Хадис. Ата энеңерге кандай болсоңор, бала чакаңар силерге ошондой болот деген. Силер башка аялдарга кандай болсоңор, аялдарга башка эркектерге ошондой болот деген. Ушуну карап өзүңүз чечим чыгара бериңиз. Ата энеңизге, үй бүлөңүзгө өзүңүз чечим чыгарасыз. Кандай болуу боюнча өзүңүз. Бирок акылдуу болбоңуз да. Мен башка аялдар менен мындай болуп жүрө берем, мына менин аялым о аулия депчи. Андай болбоң. Мен ата энем мындай кылып, бирок мен бала чакам мага мындай мамиле кылат. Андай болбоң. Пайгамбардын сөзү эки болгон эмес. Мындай окуялар толтура. Айтып берсем вообще бияктан эсиңер болуп калат. Ошон үчүн биз өзүбүз таква боло берели. Өзүбүз Алладан корко берели. Ошого жараша иншалла баары болот. Кудайым барыбызга товфик берсин. Kimdir bürünü uşaqtadыңыз bı? 30 yıldan beri okugan namazınızdağı ötkörüp berip atасыз. Ötkörüp berdiniz siz. Emin bundan keyin birөө uşaq süylep atsa, jap ozungdu degenge ötüş gerek. Birok biz ne deyt? Ukpay kaldım dep başынан kaytaratабыз bayakın tasmаны. Erteң Allah'ın aldına barganda jaynamazdu beynamazdar bolup beynamazdar bolup biz turabız Kuday saktasın. Ankeni biz namaz okugamız birok namazımız yok da Allah'ın. Oroza tutgamız, orozabızda soğu yok. Kayırımdılık bergenmiz, zeket bergenmiz yok. Emnege? Ankeni kimdir bürünün arkasından süylep, oşuğa biz berip koygamız namazımızda. Eğer de okugan namazınızın soğubuna özünüz ile iyi çıktınız gelse, anda tiliniz bitirin. Assalamu alaikum.